Ndene ya muturire ikwithagira kuri na nkathi mwanya ya wane ni wirigiro bwakwa no ithirito ina ntuko inthongi muraithiria wa Meru TV ara kundi uri ntuko narwere ntuko ya Jumamosi na kangu gwate ugendene ya mithaito ya nteto ya Meru TV utuko bwana arwa ni mbitagwa Nancy Ndogo gwatanira nani tukambiria na nteto chetu na ndia tongeria kumaja kaunti Meru ni barombetwe kuyushumiria muthenya jwa rujo na kugwata ugeni mutongeria wa Nthiguru kana mutongeri wa Mugongo nwe William Ruto kirindiunga yawe aja muchine jwa kaunti Meru ntere chiarare muthenya jwa rujo kiri maromba jira jetite na mbere na kuruki kurua gwika mbatho cio chigisiasa gatari na gushikinyia marombene jeje ni gutigira Meru ina weti na mbere mukiri wa Nkonja ina ijikuma mirigo ya Igembe. Nkwenda kwira antu betu onara bari akuru ekuru yuthi abiashara atongeria makanisa bara bate ao twende itwerekere kyani kya baimula mapema. Mutongoria wa Nthiguru William Ruto na munini oke Rigathi Gachagua orira beririo kinyantere Igembe lare ntuku ya ruyo kiri maromba yosokia nkatho ende atongoria bonthe ba Meru ni bakuromba kuiya amwe na kuromba na kinya bethera bari na ndo ciose kisiasa kabasike kuraya na beya marombene wa itoeke tofauti cietu na araura kinya ke wanasiasa barabare kuo barabare ke kipindi kia campaign bakiromba kura kiwango nenya kiriko na bare yako tiare yako ana ituweke differences cionthe kando especially sana leadership sana atongeria na bake siasa Igembe North nonto ikuo kwena ikuo musemani yo bwethitwe ituweke differences cionthe kando tueje pamoja nonto nkuromba antuba Igembe North na embedded on that lunch na Meru yonde tumbe weka differences yetu cia political nikenda tukeana ntuba maromba ndie tuyithire ina thiri na kinya kwithia kwina ngwataniro na Biblia ta mantu yo ni maromba na tutwe pastors ba Igembe North na tuwatanite na bangi ibutuntu tuita nthi yetu yonde ya Meru twinthe na tumite twiye turombe nikenda Murungu akomba kwithira aria munatwe uti interesting tukwenda ni maromba na ngwataniro nikenda muongo yetu jwata bubwaya na inkuromba all churches twatane na tongira bonthe ndini ingwe cionthe tuyantu amwe tukathe bitu kintu kimwe yantu betu bonthe political leader churches leaders na ina akuruba njurie nseke tubukaribisa ibande ya Jumapili kanisa cionthe gasemania kiani kya baimula muawe eneri ya Igembe ya kinyamuthia nonto tayari gukulukira maromba ya mheshimiwa wetu na tuponde ba Murungu babaromba wamba bwang'ombe mantu ya ndwa yonde ya guya bikibiki ya kinyamuthia ntu tuketha twina president je tugwatanira tongerie mwanya kiathone giki mwathani atutharimite twethura twina rais wetu o amwe na deputy wawe atongeria betu bonthe barabathuri na kinya barabanda kuthurwa batonere kanya kau itare na barabatongeresia administration wise na bandini bonthe na baikundi bibinge bwenthe ibo watioeni oriu kire mubungo Igembe North Julius Saitumuro weto ni mutongorio wa Nthiguru William Ruto na kuantu bembe bakethera bari na kanya keya kakwaranirira na raisi kenda kutariria thinira bethaira bekilukira antu bonthe barua karibu mheshimiwa rais nonto ndenda kwira antu betu embe any opportunity nene muno ira tukona nafasi ira tuchoa na ile ichwa sana
kwarikinya mantu yetu yokiri mantu yetu ya maendeleo muno infrastructure ndo isi yetu ila tuenda security ila idhiri tweri na utata hapa na pale kankwenda kuwa batu itu kwa tuteyekete turi community tukuwa tuteyekete sana turi Meru County na kuntuku no tukere kawaida ni wendo bunene Mheshimiwa Rais. Kiripotera Meru TV Ndilare Gembe North Mbita Mukiri Onkonja Ibwega nonto bwante tuna tugitana mbere nawe ondi mutongeria wa Nthiguru William Ruto erigiri kuriungaja kaunti Meru muthenya jwa Rujo ntereti arare kiri maromba ja kanisa nande MC wa Bodho gwichiega tigati nwe Douglas Mutea na rombete atongeria gushumiria na kuromba witi na mbere kuma kiri rais mono akiuria atongeria kugwata mbaru kuromba kwa kugwata mbaru kwa University ya Mariene iri kuonekana kwa mete kumania na kuaga Bwambecha. Jeff Wagituma enatio nawe Douglas Mutea MCA wa Bodho guchiega tigati na umirite na kugwata mbaru President William Ruto aja kaunti ya Meru na kugero mbare yawe ni atongeria bonthe bakaria muthenya jwa Rujo kugweta cukuru ya University ya Mariene iria kuringana na mutongeria ujo ikaletwo garuruku bunene aja South Imenti na Central Imenti ukeja kwithireka wa mbeca na kujurua Rujo intuko nene ja Meru kaire atoire President Ruto iboe karantu bako to visit several Rujo itoko expect a lot kumania na wa president urato aire kura nyingi mono kire agen kuromba gintu kimwe kire atongeria beto ba Meru aswa Imenti bokume atutena gintu geto public university na Imenti side na ire kuendelea thai ni Marian University ire ombere kwambirwa kire regime His Excellency Uhuru ankuromba atongeria beto baraba ba Meru tafadhali Rujo tukiaria any point let us remember tuina university yetu aja itari kirwa na tulingiromba mono ba accelerate kana bomba kwariria gimandu jake ya wa president nikenda aja teki na umuhimu sana omba kuyoturia university yetu yomba kwethirwa itutethia na yetu omba kwethirwa gitethia Bodho guchionka ankwenda kugekelwa itethia the whole region mono Immense side kuma na ara gatembe gwita mwanga nkubu no ndo itwije the impact economic growth ya area rĩrĩa university ikaomba kwethwa ikura na itwije gakura ikethwa itethia ire yetu mono sana so it is very important our leaders bayukirie university na maana sana no ndo kire gintu permanent kire gethwa gitethia akariba Immense side kuringana na mutongeria uju ni ati wagibwa mbeca kuma kiri thirikari nene ya kujuriria cukuru iji nicitumite wakibwa cukuru iji bukarungama na kinya bukajukia kagita ga karaja ije nerekeretwe mbeca kidogo sana irachi ya tigere na mbeca ile ichi kwethirwa gwikimba section yemwe lakini tweregerete mono ikomba kwa funded more at least ikomba kwethirwa ikirugurwa haraka na rira president tukaigwa ariria Marian University batu ja kariba Imenti kana ya kariba Central Imenti tukaigwa tugwiritwo mono ndo itwije that time akethirwa emenya kweli kwina university ya Mariene na no wa migwetete gita riria ari deputy president kiripotera Meru TV kuma Central Imenti kaunti ya Meru Mbita Jeff Wagituma Bwaganje Wagituma ronto bwante tuna tugita ntereji ya bure na bowaringi biashara thokone ya Trimiti Nandi ni bagotara asara inene nyuma ya kura gwa stima ntereji gwa kageta kamweri jumwe ni kire bakuga ni transformere bagwathanirite manya justima kuthuka onde kambuni ya kugwathania manya justima ya Kenya Power itirikite gukinya ntereji na kubagwathaniria stima iji gakiwa motegi enacho kumaburi aringi biashara baba kumantere chantirimiti barugi barite thinene nonto ba transformer ya stima ire batungatagira kuthuka mweri omothiri na kubatiga mwinduni naitwe na kwe mweri bwinyi mweri twena yu tutestima guku na ndi kinyo tuko kwa na kolindone batwe twena atali kira gitu na thina nakyo i mundu na mono na ndi gwetu tutikwa na stima na ndi mundu aki tukomba kona yaro gwitira
utukomba kugura kando tutwirigite stima bakithi na mbere barugi bakuria thina rira bakuringa biashara nontu bakira bakuga kagita kakabare rasimika kuinga mapema giuta tena bora kurare na boba inyosi na saruni bakiuga batikomba kuruta ngugi ciao bora kubatiri antu themwe balira bakwana bakathithia ate no gukendie mundu ne mucuma naigwe muntu ungi wejete au nkimwenderia mburi thei mbathi ndakwitha ngwete mucuma babu bategera mburundira ko bukonore ragire tiri nontu tu kuthiria mweri agintu tutena stima kukwenda inya konjo ithina thona kinyozi wagiria kwenja muntu tukumba kumanya no tuti stima wanda kwithita ngino tuna iko maiga ureta komedi okethira uti stima ya kumba kwithio no tutena stima na nduku tunathichamba ngamoti ninge chakwa cha gutira stima bado nande tore ndi na kando ya ringo iruwe kora na rira yorere nyomba kwithokia ndairia muntu ya mari kujezeza amba inyabi eje bikoya ya moyo bagekera mukone ya biasara mera to kuyo nyamera wa kinyaze mwe ontorigwa mundu na tore ndi kando yora mera ni yero nyakuigwa to inga da 12 kwanti umba kwendia nontu goro antu bana mapema nontu kutena weru ibupo tuma antu bakara market na ndiki na batu umenye tuyasura iromba reo kire utongore bwa kampuni ya Kenya Power iko baraithiria bura bomba kuwagirithia ndeto ino gitumi bomo ngeretha ino ibagite bwa kurutha batu chugurikire no Kenya Power itina utigo tutethia na ni tuthithirie stima onto batai tulatalini kuromba tuko unyenyekevu antu ba Kenya Power ito ibeigwe kiao beja batu thithirie anene ba Kenya Power beja batone transformers batege transformer nonto ici na ndi transformer ithatu iria thukite aja ikonania antu au baroketire transformer au antu au gutisa sawa kwina gintu gikura au kwi gintu gikura au kwa beja batege antu ange aega transformer iko na thine u ethire bururu nonto ekero ngio ikathuka itura ura itura na ni ithatu kwa nyenge eja inya kege turoje ingi kwa beje batege position njega abatwikire stima batuchenjerie transformer batukare bwaga tume munduna tumbe kwendelea biashara tumba koroma beja batuthire stima na batwikire antwara kumba guthwisi bunara gitumba kuthoka kairi nonto kwiringicia basite chendenya kwithia mtu bunda kona ni batukuthithwa kwa bakubui kuma ntirimiti wa dini ya Kisima gicigo mbunge kia Bore ngiripotera Mero TV nyoka mbitaga ki mutegi Bwega tukima Buri twete mwanka kaunti ya Tharaka Nithi na Renandi mujumbe kana mutongeria wa Ekuru kaunti ya Tharaka Nithi niwe Susan Ngugi Mwindu na chumirite nandi na kuria tongeria kugwata mbaru iye wa bia ana riri ana bathithite bwega na gutiga kuringa siasa na bio Ngugi Mwindu arite jikagita karia gwikite ng'ombe nja kwa Patrick Murimi mushindani urora tethaira Kenya kirime chetho ya machukuru iria yetete na mbere nthiguru ya Rwanda kiumia bire au kanyuma ndagara wa iguna enaije kuma kaunti ya Tharaka Nithi Ugibu jume mwekoro kaunti ya Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu aramukirwa na akari na tori bagancha bere runduni wanja bokothi Tharaka North sub county kagita garara irete ng'ombe musiko wa Patrick Murimi urachindire mikathi ithatu rio Wanguru dikire machindano mafiesa Rwanda Kigali ng'ombe rekire gwira nekiriginaga Murimi kagita karabari kiathonia kumuthokia mucii ikagitani waku mujumbe ujo mwekora tumirite kanya gakukwereza kurega kwanero wake njirira yatumirwe kiri kuthagana mwana uju araugite bwega kagita karandi urio teno yoneka kwaiga mbathu njagija cha nthiguru na kuwatanira bonthe ta atongoria gukiria kegwa ta giki na ti mutongoria umwe gutumira kanya kwibonania ndi mwana tagunike Ibuko mito chiere ga tutakwana mtoto menyera talent cietu ibuko mito chiere njamba tibwegarira kana tagaka onogutwarire ara mukothima niogu matagirwa kaunti ntaganirwa bwega tukona ana baumagaruka Kenya ino bathiro gongo mwana twere ndege achokete mwe mwana na muju wao na ntura yao kegaruka achwe kana kara kathiete Rwanda kana kara gatathiete kukiria bendera ya mukothima kana kara tathiete gukiria bendera ya Tharaka kana Tharaka Nithi kathiete gukiria bendera ya Kenya yonthe indagirwo ruro muno tera mtoyo kia kana takara
ayo keta project yake yatuika one man show tuithanwe tutore atongore kuithanwa kabisa kana gakaya kunekera tonkareni gakathiga kunorerwa ara mukothima taga kwekia gwa kia mukothima kini gya Kenya yonthe tego guithanie kana kenda tumenyo tukigombi gora urie ng'ombe wanto barere ende kunekera wo werere ende kirundunire kunekerwe mukothima kunekerwe tarake kunekerwe tarakanithie kunekerwe Kenya kunekerwe kathira tosindana kana kuchindana ngoro ndivyo gwatambio ati mtu ayana kanya mwana wa to kunekereta kathia kunorera ara mukothima utugo Mantopo kuwa makebwe na nondo murimi na chindire na kwigwatira tigiti ya kuthi na mbere na machindano mama kirigiro kuthi nthiguru ya njiti mama kaunti akiuga untu bubu tigacokero kaire na agatigira kagita karia kirigiro tagike kiumira kaire kira muntu akomenya na kira mutongoria kwibunga mugukungwira kana karanga ugire ka njiti meatu ithwa kaire ogwa ruto na takimenya na harakare itumeni gukona mbasi nyonkaba mbendie munda ngore mbasi kompore mbasi Ndegi wa kaunti ngakua kathego kendo tumukira na gutokagura bunge na gumbere. Wagu gukira Nairobi anto baraja wangu yiga Nairobi to wakiro choro no. Ikue ndego gakikinyo kandege ni tore agu to kiudaga. To kundio choro bwa to tabora babange bo kundia. Anto begororu. To ambe tuthe. Tuinge njera cha Nairobi. To eto kiuda anto bamedara ke guchiara kiriga uro. Kamto kodia kaida kana takara bendera ya Kenya yonthe kigomano takira kia batiko kina Tharaka Nithi yonthe na Kenya yonthe anto ba Kenya bonde bakathingatia bendera enu etikore ya mukothima ward etikore ya Tharaka constituency na tia Tharaka Nithi ni ya Kenya mzima temai kana karali no Kinya Ruto atakomeka kiriga uroki Tharaka tafadhali kania ni atongo one man show karigo wikite karigo taga kukurore ya ara mukothima mkiagwa gya Kenya yonthe kiumete Tharaka Nithi Tharaka erundu nintora ni teno wankia teno oyo kunekerete okunore ara mukothima kenda woni gonjorua wo wererete goku bona kana taka karongi ogu butiro gagatweka wowe ene boya kunekanie ntiera tongoria ntiera mbio ore kenda tweka mwaro mwindu no wererete akuna cha hiyo karikia wageto na twete kana kuma twererie mwanga kadibura kwenda kuthi akinyeria manto mama na theretie kana kuno tikathie tinje tunanga kathari mena gina gatethie na tuko karombera ndugura kiagwa kayete isiku hivyo tena wacha njia za Nairobi zisimame era to come to a standstill ino kama to ruimbi oraka uri to motorerio choroga to mugundie bu nata kire kijaba baba re abonka baba bonka no cho abange baba bonka nata to yare apoti anto bagara ko nata okanire tokadina mbasi boy bu yare apoti gotiriga gerua tokadina mbasi boara ngetini tiara ko dongora to ko moto kamberia kuda no wende goro eno ya Kenya ntwara chongo kinyabo bareo ataurimbie kaliro mbe apoti aijarishi boto bachege ejarishi boto ena marato makaribo makari itono tokari watae na toacherie kirigo roto bobeta watae mwana wetu erero tuki one man show yatugaia kama tuko ena ntobeta wa bakirenda baorere agu bakulekanirwa agu kakage toto tio kulekania torereria Kenya yonthe na tuwe kabanke ndia ndengo na ndani muku abonde kabanga kwa babare aga tothino tikaurie ngwero gekira otikaurie borokari togamenye tochiere tokari gwata atoko ebide macha yiko diara na ndondo kenunga maguta mang'ombe akorwa nowe na batori bakemojokeria nkathi batherete como watambaru kirigite kionde kirakenda kuromba kaunti ya Tharaka Nithi itia Kilimani utunintire maroma maku ningwetia ati maroma mathu kumukethera mari tigikitwa akunenkera mama wetu mami twendete muno nontu ontobarothete ndene yeriebo tutakoro tubona ndumbe no kwenda okuora itogwetegeritie kagita konde turi amwe nawe na tugakwata njara kira kionde kwenda ngai na tumbithio kunekea na wendo gukutwe twena wendo na ngai yero kuthani manjeri kuthio kathina mbe kuyokiara baye maki mwathani uturamo umerunduni wa Demokothi Tharaka North sub county ya Tharaka Nithi nkiripotera Meru TV rieto kambita ndagara Waiguna Bwega ndagara Waiguna kuma kaunti ya Tharaka Nithi na tukiuma kaunti ya Tharaka Nithi tuchokia ja kaunti ya Meru
na rena ndio rira murutira jua gisiasa joitete na mbere gukujirwa aja kaunti ya Meru. Mujumbe wa teganisti mpuro wa bore ya kiaria kagitene kama mbura kana kiri kiatho gya gukiria kithomo cukuru ya Athwana hamwe na cukuru ya Aria Nyambene na ugite we agatigira kana atitika guteta mwanka atigire kaunti Meru kuona utungata bubwega kuma kiri thirikari ya mama ni kagitene ga kampuro wa bore augite ni gukwirikana kwena njama ya kugira tongeria mbu barabageta mushemanio ni jua rais muthenya jua rojo na rentere chiarare Adams Mutori wa Thirinja inaije kumatigania. Mabunge wa ishombo kichiganisti mpura bore kare ntere cha mikindori nchuko irware awe cha tekirana geta na mbere kumba kuithira kithetera ki Meru ora konekana itenga vona konti ya Meru agita na mbere kumba kuithira ki athulum akariba rutero Nyambene uratera wa antwati yani na yembe ibembi kwa shako impara ke baturanio azu bambara loi tubambara loi katoro yako awe koto kono mura no mwanga ke no kwa kwa Nyambene kama za kuya Nyambene mbele ndo na puru era Nyambene sore era Nyambene mbio sore no ndo ndio na sauti ndio akiwa Nyambene ni mpara mutiani na mwe mbele mpara pate motoseka agita na mbere kwaria mpuro abori nombeja kwithira kiromba atongoria batikethira bayekira siasa kiri muchamani wa maromba yorigiri kumba kwithira kibwitha ntere chalare nchugwero ni mutongori wa Nthiguru William Samoei Ruto ende bombe kwithira bakinenkania mathina yara akariba kaunti ya Meru bethirite bekulukira na mirandi ya maendeleo ya bakariba patiri kumba kwithira bakibwithirwa atongoria toje siasa ndene yembe atongoria betu tuki proposals sote vya ntuwetu tigani ya east tigani ya west na yembe north yembe south yembe central ikenda raisi ataona tuna madharau ndoa yetu ya Meru County tuwekile raisi ndoa yetu ya Meru County tia tutiwa note tingwane ene tutatua na ndoa yetu ya Meru County utemu mtonge mweni amba kumuraya ya kwa nakathiria hapana kinya Meru inatongoria kwamba kariando Nthiguru bakathiria Meru inatongoria bajoni chake Meru inatongoria kinya professionals wakariando Nthiguru wao wata mtumba kuwa na yite Meru wata viatwa Meru kwanza mbele kwa Meru wata viatwa Meru ambao watanivyo woku mbele we mpuru mbele weta kwa migungi nawe mukuru wa mukaririgite ombondi ya kwamukira maketha mwenda biriri arua kwina njama banganitwo ni gavana wa kaunti ya Meru Faith Kawira Mwangaza na kaburi yawe kwithira bakiangaratene muchamanio President William Samoei Ruto ntukwero uyu atero baita kuira mpuru kinyama hatwe toaito ngwira toaba wira koroki baki akwethira baretete funjo kinyama hatwe tokareta funjo riu oigwa kwenda kwira atire loitereito na ngotenero President yetero baito kwenda kwithira to twina ngwataniro kabisa tukunoga ndene Meru County nebo ntompuro ntwaburia kuwa kinya kana kubanga kumugira mburo uyu mbwege twau ndene ntonyeri no bangita kugira mpuro mbu nani mbeta wakio Meru njike njene no kio Meru kana ndiko royo na serikali ya William Ruto si serikali ya vita hii ni serikali ya amani na ndivyo mimi nikiwa mpuro mtwaburi niliamua kujiunga na serikali na William Ruto nafikia kuna mmoja ya kwamba haitaki mambo mingi. William Ruto amekuja Meru sababu ya maendeleo. Niko pale Ntonyiri kwenda kumweleza tia kwamba Mheshimiwa William Ruto kuna ndamu iko hapa ambayo inaitwa Urandam. Iko na 2 bilioni. Ukituwekea hiyo tupate maji hiyo ni furaha kwetu. Sipeleki siasa huko. Aremi uterenge baeta kwenda kitopioke kandeos utero renge baeta kuika kiasto itara kinyarere kwenda kwenda radio pake itare kukinya torema thirikari ni kurentesta ebo ndo meteka CS wa agriculture akwa anto baichandegerie no tonikno mbecheka iracha thirikari mpuro abori aritia kiri kiatho kurura irachi kathomba thukuru ya primary ya Athwana na kiri muchamanio kiri kithomo skuru ya Aria Nyambene giciombunge ketiganisti kana komre skuru ba kumnemwe kaneka omwa kani mwalimu mbero kambokoli okuthiria kana okuthiria uwe chokana ringi na wiki na yile mwana dhire na mamire tegana mwana na mamire ni kenda au kile mapema kenda tolega na ndele mtu mwana munini kenda nene class
ya mwalimu akurutana mwana ya bana mami ingo da wikumiria tiene centro abundi gerba mno ingo niko bless tiene centro mandora kigomo kipindi yako miaka 5 kiripotera Meru TV kumatigane Betanda Mmuturia wa Thirinja. Bwega muturia wa Thirinja kumatigania na tugitana mbere nabo ondi na kirima romba ja gucokia nkatho chukurune ya Marirendi Secondary School jatongeretwe ni mubungi wa gicigo mbungi Kegembe Northern Julius Taitumu hamwe na mwarimu munene wa cukuru ije na mukaririgiti wa TSE nwe Jamlik muturi ni bonenie kugwata mbaru kithomo na njira inene akiaria nawe Taitumu na rombete baraba kwenda kuagagia kana bena mibango ya kuagagia muchemanio jua rojo kirima romba jaja thithikite ntere chiarare agukara kana gukara michine yao mukiri wankonja eneji kuma mirigo ya Igembe Nikiri maromba yocokia nkatho cukuru-inĩ ya Marirendi School Igembe North giara yotongoretwo nĩ mũbunge wa gĩcigo mbunge gĩkĩ Igembe North Julius Taitumu mwarimũ mũnene wa cukuru ĩyo mũkaririĩte wa Mbondi hamwe na bishop wa kanisa cia Methodist rĩrĩa mwenyi wa heshima ũkarimu mũkaririĩte wa TSC New Teacher Service Commissioner Nthĩgũrũ nĩ Jamlik Muturi rĩrĩa acokeretie aciari nkatho na ũtũpa kũwacha kĩthomo mbaru. Namba 2 ya Meru School. Pigeni makofi tena. We have come to thank God for that. And we have come to tell God that we have candidates this year. Tuwaiti wanafunzi because nikoangalia naona madaktari, I am seeing lawyers, I am seeing architects, I am seeing pilots, I am seeing major general in there. Nataka kuwapongeza wazazi kwa sababu ya kusupport shule. Sasa Mariri ndio inafanya vizuri sana kwa primary. Na Mariri ijaanza kuperform kama primary leo. Mimi nikiwa class 6, class 4 tulikuwa tunajua Mariri itatushinda. Kaiteno kaumi ambaye atongoria babonde nionekete ne wikira kithamo ntere cionthe. Nimetoka wapi? Niko wapi? Na naenda wapi? Na mheshimiwa ametoka wapi? Ako wapi? Anaenda wapi? Na wanafunzi wa Mariri wametoka wapi? Wako wapi? Lakini wanaenda wapi? Hallelujah. Are you getting my argument? That every other time we must purpose to progress in life. Itafanya ikiwezi ifanya basi na ifanye madarasa. Ama namna gani? Kinyani to guthaneria. Tudomethiana na tubarombere tulenge juu. In what is happening in Mariri secondary school, this secondary school, in far as transformation of our society is concerned. Wadre akeya ora to kudwaja ateya akeya manto de ya top gea no te ndao tiarego na to kwa ya utuzu arego bi kwenda hati mwana ona grade ya university ende ora kwenda university re ka chukuru na thina owe iya barabara ko rukere manele ri to ka bogenda buike university kana bore ende bwaike university baonde bakona degree bwaike bubange diploma bakona diploma bora kuikia tokara na bomera ona atore ya endu twitwaritere ngweye Kiri mbunge Julius Taitumu na kuancho kabareke na nkanja cia kuwa mutongoria wa Nthĩgũrũ William Ruto ateyete kontoko kiri maromba yocokia nkatho na baraba kumenya bakareta mang'ang'ano kabarie misiyo. Wewe jaribu, hiyo ni mkutano ya amani, ni mkutano ya maombi. Utumba kwa yaweta na mission nyingi, mtu adana mission nyingi na arithie. Mtu adana mission nyingi na ariye mtu anayao. Turenda rombi na baraba kwenda kubwa na hata rais yaweta hata. Hii mambo ingine ya mtu mwenyewe. Kiripotera Meru TV ndi Marirendi School Igembe North mbita mukiri onkonja. Na turionteto iutia ndionga ya Rais Ruto aja kaunti Meru Nandi atongeria mwanya ni bashumirite na kumugwata ugeni uria kwagirite aja kaunti Meru ario mbijewe Julius Amwena uria wari MCA wa Ruire rwa Raila Mutuma Karembe. Wanasiasa ni bombite kwithirwa bakiumira na ni ara bombite kwithirwa
bakigwata ugeni na kwenda kuikia kanya gaka mbere gukaribisha rais wa Kenya Dr. William Samoei Ruto na munini wa Rigathi Gachagua na chore bawe ndani ya Meru na swa muchemanio jo maromba yubetite Igembe North tukimwira karibu sana na ibwega sana ntokara kirikanaga Meru na itumugwete mbaru kabisa ntubo kuigwa ati nwe governor wa Meru nwenenderete kubangania mantu ya muchemanio jo na njirete gwitania bobwega no ntukwithira kibangaga kurinda antu mutindwa kurinda antu guntu kungi ndene ya Meru eje ubaikia muchemanio no kenda beta kuringa kerere na bauga mbu kana bagushangiria rire orunga mori mama oute umwitire yo itaga ou no litire migambo ekurigaria nkuruki kuga ati antu ibampara rira arari ndene ya studio iria arakarire nkuruki emathaja 5 chairi jandigaria bwa mbere gukarao mathaja 5 stindo akeragia ija kwoni ngava na ati ukare ya focus yekumba kwithira ari county ne wagita kurita ngugi na bakurigaria nkuruki iko kufere antu kana kuthugani wiki antu bomba kwitha bakiringa kerere kamwire uju antu bau bagatuika bagaikua batibwite na bagita bata kureta thina ndene ya muchemanio na the same time no jo wetuika ichiri baketha bakeja wasiringi 3 no ntukuri na mpara na twetiro antu wa mpara mbeche ibajukie mbeche ibare no ntunacho no chethirikari yetu no chiogoti bwetu president wetu ratu mwendete muno William Samoei Ruto bena munini owe Rigathi Gachagua senator wa Meru CS Mithikari Nturi ibwega no ntutu kumenya bubwega president ejite kana mugeni ejite na retete na ingwetikia bubwega Ameru bonde tumireni na nkoro emwe otaura bangi bakumara bakanengera maendeleo Mheshimiwa Kalembe nombete kwithirwa akimwathakirira amwira ntuku ya rojo abwite kwithirwa akiromba maendeleo bwitie maendeleo gwitia nikenda na atu Meru tukaraja wala bangi tuna mwaka jumwe na mwaka jumwe na mieri 3 ya ibu ndene Meru ibyo tumaona tha iji mbeche uchionthe urokete rukire gwita MCAs rukire gwaku anga ngobwikira mauta angete na ground bwite bo mobilize ndenda anto ngiri emwe na anto banenkerwe ngiri 3 ko ngavana ndenda kuria kiuria nkuria atire anto ngiri emwe wa gukurukia no ndingwetike no ringeri kura inyinge muno ndene ya Meru kenda wa namba wa mangiri ya maingi sana na ndegweta kuga akiure anto ngiri emwe kenda beja muchemanio ne bambirie kuga mama eu tiwe twejete kuthithia ngavana kwiringira nduramu ekuenka kana kwenda gweta ukamata antu joro igwa chemane goko kamata antu kuma area cha town kana area cha imenti weta kweta tuithania na antu begembe baba twendete na antu bimenti te bathiptina ndeto une nthogu sana ngavana mbeja cha Meru tija gweta kuringithia antu kerere mbeja cha Meru tija gweta kuria abaka ikenda beto kugira mama you have reduced even our MCAs to a level of parrots kenda beto bakarende antu amwe nikenda bambiria kuga mama eu tiongo gira to kwenda ndene ya Meru antu iba kwende willingly utegurite wendo buria bokonania atike president antu ibo kwenda muno but antu bonde aba mathiri ende ankwere ende siri emwe na antu begembe uga so frustrated ruju antu begembe ni antu bagwatanirite ni antu batenda rukoja ro ni antu batenda nteto imwe ja yu for your information na ndangu inform na aru angavana mbecho karita yes antu bena thina ntu ichia ojukia weto banenkera kenda president afekithwa wowe kuwo kuthia ndene ya Meru mbati antu ote antu bakaugira president kelele nugete nya CS Mithikari Nturi augirwe nugete kathuri augirwe nugete mutuma nto ithinkia augirwe nugete atongeria bange MPs baugirwe wowe wenka ke ushangiriwe ou ne ukwithero nande kwira gwatire bou ikwithero kithinka very low to the extent that Meru otemiumba wenka na ngavana nkwire kinya atongeria bange bonde ko abakwe
na arua bathire ndina ma wenga watigwa Meru eje tuinde tukethwa tuteo nije underekia kwithirwa nkigua na nkiona mbita MC Mwitonga nkureterete kuma mutindo wa Jwa Kangangi. Na hiu ni cyo cigutwikira muthianju wa nteto cia Meru TV no indi ngaucukiria nkatho nontu bwa kugwatania nani mithini yetu ya nteto ya Meru TV utuko mwana ru mwanka kiumia titite withiro wina igita riri gani mbitagwo Nancy Ndogo. The Bidii Sacco ndio sako ya kwetu ongeretie mwandu jaki mbesha na tureje ukinyira kiroto gyaku.